Mwancho murigeria Getembe TV mbemana soko gendera gochingira na kubwatia hemirobiria gendete ya Getembe TV chidageka inye chia butokirigoro yechinsa inye chia bono botuko karanso ikekene kyonga chinsa inya yobo ikiranu chen Clinton Ndigi Wilson Makori na bogo director Villa Kariri na butoko choko bwatara na kwana kyabuna amarugine chibicha ngochara senchirengi karanso ko benento ikomwe. Karibu sana neno mwancho murigeria abone kyonga chinsa inye togocha kakorwa se ewodi ya Nyatieko yugotoka se bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii so mwemsi we chinsa mecho mheshimiwa Amos Omweri anyarere kwa bamura yobwango iga kubato kese getogocha se aborokiwa abo barigetewe so ya ase chiskuru cho bundi bunenjire mewo chikonyara masomo na mageri yechikosi chigacha maboko mheshimiwa Omweri niko bono atebire ese getewe cha saborokiwa beganigera cheko bakonya barabugo so ya ase chikosi Yochichiko bakonya se amatuko arabosyo kunago tumanyo muri kito Daniel ontege chiremo yokweroberia hasa matuka arabosyo kebugima boigo hasa masomo abarki wabo baikaranse tasa matemabo yikirasi yikomina kabere KCSE hasa umwako etam Nubagendrete kweroberia hasa wechikwerikia hasa chikosi au elio kogendereria masomo abo na elimo lyo kamaga yokubwatu kwa machibo ya matemayo no mwaziri umujia wechisemi umuske Migoso gamba. I wish to state that the government has kept enhancing measures aimed at ensuring high levels of efficiency and effectiveness in the administration of national examination. Chinga kecho boigo mutendiri hasa mangana ha Kenya Universities and Colleges Central Placement Service KUSIPS. Musubati Dr. Agnes Masi Wahome Oyuromo Chief Executive Officer. Nigo chinga kecho egoletense miga haso kwene kibuna aborokigwa berikiriye. Asichikozi ao chokogania kwabo ni chinga kecho nigo hagenderete ko basegeta kwerikia hase chikosi banchete. Nagochora hange na sebomenyete bunencheremo yokonyora chinga kichinyinge cyo gukora masomo abo. Kubatekana na yoboigo aborokigwa nigo bagenderete gosegetwa kwerikia hase chikosi chamagoko kubatekana no wakia kwa mabaga yemere maiga Kenya igatambokero habarai au bagendera kubotesia noyo bwango iga no MCA we ward ya Nyatieko musiki Amos Mokaya yogendera kubasegeta na kubabolia kubeka chinguru hasi chikosi chiga elio bacha kwelika hasa matukale bosyo nja advice nari kurumono ase abasa bago chikokora chikosi ichi nilinga bake savuya because muna wani go kurigeli chikosi njira muna wani njena quality course ku business management into via finance muna wani gatingu advice bana bange bakole course mune because muna course mune yekero okoro teto chukuri course ne benki into nebyo echichitayo kasi chitayo lakini bisa kurigeli muna wani yekero kurigeli ense muna ya chenchiri chikosi chiko korwe certificate chikosi muna wano plumbing okole into na electrical installation okole into na driving okole into via computer nige ntokera konyo mwana oyo sana because bono noruo ese college ya wakorire kusiri nebanga gaste yokora nabo konyoranga nabo kwirika ivyeka ometabuna abange nigo bagosoka chingaki batelirikya hase chikosi au hase chi university ne chingaki cyo batebebuna Kenya hase bono niro che hasa bantu bo bwatumanyi kwebinto au aso kwanyorera enchera abararagere na komenya chingaki baganyete kulikwa hase chikosi au by the time to kule university omkwanyoro monta akote kosi elite bwati no employment teyo kwanyoro monto lyo kolete osene electrical installation ero chakire ko CBCI so that kwanyoranga abando yo university ese njabona kolete kosi nandaro chingana chiti university wanda tetiko kora no egasi ama ko because yabusuka so kwanyoranga buna wono emyaka etoko kwana igandu to kwana emyaka abantu ligere 35 40 kwanyoranga bana abantu mboro bakabona igasi njaba chiti university se jate to kwende university atama itinko sikia koira bakabono mundu tanya konyo agasi ubugima mbuli byego asese mwende nigakwanira bamenyi we wodio no bolia basaye ko bwatoka obosalia wechingencho au gento kira baisa gosalia magimabo tutema ukwanira abana baito maybe bataraenda go konya baiko baje gukora kwenda kulike barwa tumenye buya so that twaro busalia sekenyero because sekenyero getabwatie omorembe na oborindi borubiya na tukwane bintu byonse amache n'ekipara mbosa turakorera nyole bintu byonse ntoko
kwanira abana baitu turinde bintu bitu nkurubithire gethesani kia Gatembe kurega se kaunti ya Kisii ritirane nguruko Daniel Untiri Bemono murikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchera yoboye kirano mwancho muri gari atogoska bose ase county ya Nyamira nigo mugavana bwe county yo Mheshimiwa Amos Nyaribo hegati aba MC abachora se bunge county yo nabo hegati abajumbe basabiro kwaneke bunango chabaramo heri kubwatera nago kwana neyo gerimo menchire mwego cha kwaneke abakora liborobuya nabo go amagendro ochi asaba na inchi be county yo ani garinge go kwanwa nabarayibe kanise ke Kristo ya Kibirigo Vision Gospel abana ariko babatabuna umwako eta nige county ya Nyamira era namage kimagendro na boiga sense moyo bokora kubwatkana no musano gutinde kware kwaneke wa asigati yabara yasabana bate biro mwako iga umuye 2025 nigabara yabo bonte go chamo ukwana neryo yirimo nenchire moyo cha kubaneke yabana inchi be county yo magendro nago tumanyo muri kito Fatgad Gisemba abarai bage siasa na boigo abarai bakirengenjo nigo baboriwe baitange kurwase siasa chimbe imeye kanisa ayaiga inkorengana no murande Ronald Kinaro kurwase kanisa ya Kibirigo Vision Gospel oyo otebire kanisa nigo ebwenerete gusikwa natari ase agochungiriwa korengana no murandi Ronald Kinaro boigo nigo aburiria barai libaga riokoreta siasa chimbe ase kanisa nerbiya bakonye chikanisa icho buna injira eyemo yokogendereria ingana ya Nyasaye Samarieta nkorokwa Pastor Ronald Kinaro une kanisa ya Vision Gospel Church Kibirigo ogo saba waito buna barai nkolinge gente getangani abarai bechi kanisa na barai bali bago tochorta se serikali bachicha so bwamo babwaterane egente getangani batwaro bwanjani nabo igo chikanisa titwe sokanania asa mangana siasa ikali ogwesona ni asa mangana siasa torangeli Nyasaye elinde alete omoreme no bwanjani Pastor Stephen Nyang'au Nyabuti nari kwamenta barai baita simure oikamasa yoko boko erio kwenderesa emirimo Nyasaye kiagera Nyasaye nero bachorete mo basai nonye nigo aba MC banyamira nabo igo omugavana bwe county eyo amone serikali yaye nigo kubwamo baburiwe umwaka oyo kokora emirimo ase obwamo na gotiga okungsanana buna okwo kwabetego kwenekiwa umwaka oita engana batebire kwairerete amagenderero Nyamira kwirana maega nkorokwa Yunia Nyabuti kurukana ande ntoro sigento moko kurukanera tokubasemera maya mobamo motokolere mirimo abananchi bakuri babarigireti nanga sikimo yande tokubakorera ige omwaka oyo ntotagete muchenji mobobomo korwa MCA baka omukaba noito nabonsi balese mirimo ya serikali mokobwatirana kolega sieri abananchi babachorerete nigo bare kuyakwana yo ekero kyomunyiga bwoko igura ekanisa eyo ya Kibirigo Vision Gospel egotoke wade ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango umuyiga boigo oikiranwa no bishop omonene bwe kanisa eyiga ase nere airachinga kina gukwanira obuya bwe kanisa anene ogokonya abange kurwase wetanga kurwase obutumeki bwa mariogo yobutindia egati yebinde Naitwa David Musuku Mutisia. Mimi ni bishop wa Vision Gospel Ministry, mwanzilishi. Vision ilianza mwaka wa 2003 kule sehemu za Nairobi, na lengo letu kama Vision nikiwa mwenye maono nitufikie wenye dhambi waokoke wamjue Mungu. Tukielewa kwamba familia nyingi wamepoteza jamii sababu ya ulevi, ulavi, ushirati na mambo ya aina wizi, na mara kwa mara tunaponeneza neno la Mungu tumeona watu wakikombolewa. Hugo saba kwa bamenyi abaiga kurwase ensemeyega ya Kibirigo neria buna umwaka oyo abana siasa anene aba MCA pe county ya Nyamira utiga okunguzanana naryo amagenderero araikere umwana inchi hingo ripoti ya Gatembe kurwase kinseme chiga cha Kibirigo egotoka imeye wade ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango Fatgad Gisemba
Bemeno murigito Fatgad Gisemba no roboti wa senchira yewo ikeno kurwase county ya Nyamiru mwanchu murigera tugosuka bosyo muragwensi ya Kenya Muskule Mruto ritkoria lero niganya ariko baka gwakera ekoko kubwatera no kuya obukora segatie serikali yense ya Kenya na bwense ya USA asabona atogire ubura yoboya bo muragwensi yonya tukabaka gotianwa Mheshimiwa Donald Trump asate evidence ya Kenya nigerigete konekia kubwaterana ase amangana manga yarache konekia abananchi bechinse chigabire mbache konya ariko bakugendera no bwamate obuya muragwense ya Kenya nago tumanyumuri kito Sam Miyenda nigo ritkoria lero nyarako bakago tuguterare enyomo heria ya ariko babwaterania abasacha nabo abasubati bose bari enyomeri ya bari babwatense meya masabono umurikito Sam Miyenda gotabani go muragwense atebire nigo umurubiri yora chego tuguterwale hasekeri ense ya Kenya negatie chinse chinde kurwa sorongo rwa Afrika nigo chikubwatia maigerio yege Kristo nabo gasate bira bananchi banyarako bakubwatiri chiko abamura tiga babe abamura nabaiseke tiga babe abaiseke enyomo neyo musacha no mukungu no muraibwense Dr. William Ruto imeye kanisa ya Global Cathedral Catholic Church ikotoka ase county ya Nairobi that boys must remain boys and men must remain men and women must remain women and girls must remain girls. Omuraibwense nigarorokana kubwatasia egetambukiro kyo muraibwense America Donald Trump kuhikiria ebikoro by'ekinyomo kirengete abantu bense mayemu asate abantu musacha no mukungu boka bancheire. And we are very proud that contrary to what has been happening in the past, this year we got some very welcome development in the United States, that as a leading democracy we have gotten to understand that the policy direction of the United States supports what we believe in. We thank God that this year, the very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says, what our faith believes in, and what our tradition, family, is grounded on. Dr. Ruto nigarokana kubwatasia obwamate bwense ya Kenya na America asaina kia umurobere bwense ya America kubwatasia abanyimbo bense ya Kenya abo babegete ekambi ase ense ya Haiti. The United States is a blessing to our nation. We work together in many aspects. I was requested by the President of the United States last year to provide Kenya's security diplomacy that is also legendary and known to support Haiti. And I'm very proud that even President Trump, with the new administration, supports Kenya's mission in Haiti to help the men, women, children of that nation to experience peace and stability. Dr. Ruto tatiketi uchumi inse asaina kia nyasaye nagenderete kokonya uchumi ya Kenya na boigo omwaka oyo nuchikoba omwaka bwa magenderero. Good news about what God is doing in healing our economy. That Kenya is going to go places. And I want to thank God that together, working together, we have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down, and we have seen a great movement towards the healing of our economy so that we can proudly move together, united as a nation. And so I agree with you that 2025 is going to be a great year. So to all of us, I want to say we are truly blessed to be here. I want to ask the Global Cathedral Church, the membership, and other believers in our nation to pray for this nation so that God can make provision as he did for Abraham. Nigobono Ruto asabire abakristo bamubwatisi asamasabo iriyo kubeka ense ya Kenya bosyo. Kuripoteria Egetaseni Kiagatembe TV
Nchenkoro kwa Sam Miyenda. Memono murikito Sam Miyenda noroboti rwa senchira yoboikero manchu murigari atogoska bosyo muske Rigathi Gachagua nigo agendreire nimirubiri yo komochia serikali asobo korari bwaye asanya ko bakabwe sokya ituko ryarero na komochia emirubiri yegandate konekwa yogochera emirubiri yumuna chibina aiga Kenya mubusomo na chibina mona aiga Kenya mu Chief Justice Martha Koome muske Gachagua nigo bono aruro gosaba kochia serikali hinyara ko bari ko bwato kubusibore ucha sebigambiro binyara ko babikwane kemirubiri yo bakonya bananchi asokonyora obwene bwabo. Parliament has been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu, toa huyu. Tusko busuma njo murigeri atutugeritase engane yo nigo mokonyi bu governor we county ya Machakos Dr. Francis Mwangangi neranya ko bakagwe soke na kurwa hogo sabago chia serikali nyara ko bagi kuboto ko obusibore ko chia sebigambero aiga Kenya erinde abananchi baje kunyara ko bakonyora obwene bwabo muske Mwangangi nigo beganya ko bakago kwandra hobomo wenseme yo ya ukambani asata birobosi obuku argena sabo choro bono mwaka we chirubere na murongebere na isano na ibere nigo byabara kurwa se chinseme cyo banyara ko babako bwaterana hedigo chia konekya obokoreri borobu yana byo kwanekya magendra se chinsemecho. Wakati tunaungana kuna watu watataka kutumiwa ati kungawanisha hii region. Sasa ikiwa ni mmoja ametoka eneo hili na anataka anasema naomba hiki, si tumwachilie na tumuombe na tumshike mkono. Tusingawanye watu jamani. Sasa nimeshangaa kuna kitu inaitwa state capture. Na state capture inaanzaga kama mchezo. Sasa tulianza na Azimio walipoenda kudemonstrate. Tukaua watu wengi na serikali. Wakawaua. Gen Z wakaja. Wengi wamepotea. Sasa wameacha maneno ya Gen Z. Sasa wameenda judiciary. Kwa sababu tunajua Gachagua kwa ile kesi ya konayo kule kotini. Tunajua yale yanaendelea. Judiciary wanatishwa kutolewa ndio they rule very vile serikali inataka. Judiciary as per our constitution is independent. The leaders from this region, please nawaomba tukue kitu kimoja. Sasa when I'm not here, sometimes hawa wananikasirikia saa nyingine. Sijawahi waua. Sasa hii yenu nikiwekwa kwa jeneza nikichorwa jameni hiyo ni kumaanisha nimekufa. Does it warrant ati kwa sababu nimechorwa na ngunga na mheshimiwa Caleb hiyo ni ati ni waue? Bana Toska husima ncho muriberia mawaziri umuya abu wizara hirite nitabu arani ya mangana bose ICT mheshimiwa Kabogo niganya ko bakagwe sokya na kuruko bodi ya gochia saba na inchi na wega bara ikuru sorongoro Mount Kenya banyar ko babako ko boke serikali ya bono ya Kenya kwanza insubra ibwa muraibu ense muskula muruto asechinga kichiga ara sobra ibune nchile mo chiko bana kariya amagendro wega bokorari borobu ya sabona tebire siasa cyuma kabwe chiri bubere merongebere na isano na ibere ni wasabona gachibwante goto guterware eriba So what we are saying as people of this region, because this is where I come from, I have no other place, this is my home. We should be cognizant of the fact that the government should serve us and we must allow government to serve us. Huwezi toka kule umetoka huko ukuje ujue ulikuwa serikalini alafu uanze kusema oh msikae alafu tukule nini?
Kama sasa wewe unaniambia ati haungechukua kazi kwa sababu ya hii serikali, mbona hukuja nyumbani kuniambia tutafanya nini? You understand? I am called to serve the people of Kenya. I'm not called to serve Kiambu. Ndio nasema hata wale wako Kiambu waache wasiwasi. Mimi huko siko, niko kwa kuhudumia wa Kenya katika wizara ya ICT and Digital Economy. Ukiingia sokoni kutafuta maharagwe, uende mahali maharagwe iko, si utanunua. Sasa wewe unataka services kwa serikali lakini unatupa mawe. You understand? We know that government should serve kila Mkenya. Tunaelewana? Government should serve every Kenyan. But also remember that government serves through people. You understand? When you annoy people and you tell them things that they should not hear, of course we are human beings. We should be sensitive, isn't it? So it is important for Kenyans wajue serikali iko kuhudumu. Na tupatie serikali nafasi kuhudumu. Kwa mfano hapa barabara inajengwa. Ndio? Tutakuwa wazuri kwa serikali ikija kulaunch barabara. Tunaelewana? Siasa iko mbali 2027. Na kurwase ikionga chigosorio mwanchumo rigereria murikito Pius Okemwa biyogo kurwase county ya Nairobi akomanyabuna timu ya Shabana ritko ria rero hasega tichi timu chindo chirichene kya chigosorio cha sama merenaiga yege kombe kega Kenya Premier League nigo yanyora obubuibugo ria masebusa keraba gosoria ni timu ya Sofapaka segeti kya Dandora Stadium hega tichi chigosorio chinde timu ya Mara Sugar nigo yaengerwa goria masebusa ni timu ya Police FC timu ya Bandari nero yengere timu ya Nairobi City Stars igoremo asebosa ekero timu iyo ya Sofapaka bono mwanchu murigera sumurikito Pius Biyogare ngago tabanga nigasanga negati yabatendri naboigo abatiotere be timu iga ya Shabana aboro kyo mogokobo maga timu yo konyora chipoint chisata sebano batabe wasori kubwati ikegocha asigetiye chigosori kya Gusii Stadium kere timu yera cheko wasoria ni timu ya Kariobangi Sharks nigo bano wasemeria pogo chikonyoro bobui fans ndabatayimbya muno sogocha ndabachi bagendere gocha muno sobonge then nabo igo ukiangalia support ya mafans ndo wanafanya tunashinda wanatupush more then tuna encourage tuendelee kukam then for the fellow players wenzangu ndio tukulia na Dandora Shabana ni timu nene muno mmanya eto kwa kera basori baito technical bench yaito management yaito mbuya mona 6.7 batu ira Nairobi otigererie mood moniga kero mondo gagogete kero mondo chireka kamanyitenga onyori 6.7 Shabana disabite bo murabaito bakire bombengia na ine to sabanga Gusii weekend yegocha na nane bakembo mumune ano to kale Gusii katinyo 6.7 familia una organizing secretary egento to atakete 6.8 china ne mo Mombasa ntu atakete sato batie kama mna yawe. But I want to assure you with the coach Okidi and Mwalala na management na fans wants Kenya ngima paka libonzi pia se ezio kenyure mna secretary general musine tu kiato bamu tokonyeti tare mbiri ngwa katole Kariobangi Sharks busoni abantu aminto kiamba tebiro Shabana neyemo korukeberezi Nyanchwa Nyaganja Kenyanya mpaka Minnesota ni njua abantu bonsi yawata ntuntu bwati mangana UDA ntubwati mangana ODM Shabana neyemo nere UDA noere ODM noere West so again today the kenene ntubuna management ntubwati siasa intu eleze to mna bonlera tubatu lijibuza misa cyabo bawi nande bagota bozongo bako bwa Kariobangi Sharks nande no turamo igot itukerio tumena na bozongo they always help the players, motivate the players. There are times when you are facing a lot of pressure, like today, Shabana players are facing a lot of pressure, and the fans keep on cheering them on and getting strength to move forward. Like we said before, just picking up the positive, trying to be tough mentally, and focus on the next match because you can't keep on, you can't cry over sports, you need to just keep on moving forward, get motivated and focus on the next match.
asegetie kigagia Dandora no kumenya muna timu ya Shabana litkulera niko yanyorere point isa to mega wetira sumbosorio kumanga Ezekiel Omura yonyara kubukubeka ego yentanga ni nabo yonyara kubukeka yomo bui aseda ikameronge vere na isano na isato nonyina bo niko abange bako negati abo mo organizing secretary wa timu yeyo mayike muna kiama mchezaji mwenye Omuro yonyara kubukubeka ego liyo nabo iko igati y'abantu banda abange banyine ko bawo nabo iko togeria obuguyogo bono etimu ya Shabana igera sukeme samaga yonyara point kemeronge vere na isano na vere bono abo asera agendere ko korabiyane mono SMS yo nonyina bo abantu abange niko bako kurugiga igati y'abatyotereria betimu ya Shabana asekiribego keire ko tebabuna igetimu ya Shabana irachikurera korabiyane mono asorongoro gusi unenjere mu yokinia ebyagwa Ripoteria egetaseni kegeta ya base mukurugiga iga ime ya Dandora egotoka ime ya Nairobi e county Chenkoro kwa piu sokemwa biyo Manchumurira bono bubwe timu ya Shabana korwa ase igetikiria Dandora Stadium ase county ya Nairobi ase anyoro bubugoremo ase bosaso muri kitopyuso kema biyogo arenge na korwa ase ense Maria ya Maiko timu ya Manchester United negendrete ko basoya go ikirachinga kechiga ne timu ya Fulham ase batarabikana igori kiraboni go director ne omuntu Manchester United akomenyo kiraboni ga bado tibarabe kana goli kolende nare no gosemeria buna emirobiro ne chikwana kiwa senjire ngiase etimu iga echikonyara ko bage konyora obubui buna na Chicago kumanya se kyonga chinsa ibere litukolera ni timu ya Arsenal yanyorete obubui kero yengerete timu ya Wolverhampton egore mo asebosa abego timu ya Manchester City ekanyara ko ba yeko baikora etimu ya Chelsea chigori sato ase AM manchumuri timu ya Liverpool nero yanyorete obubui wechigori inye abego etimu ya Tottenham yanyara ko bage koengerwa ne timu ya Leicester City egekego kyarego sore yene kigwa rero mancho muri yo gandra kubwateria egetaseni kyagetembe cyo kumenya bitkori ankyo asomuro bigwetu anyagetembe kubwatakana na machiba yara chekone kiwa kurwase egosoriga igati ye timu ya Manchester United abego etimu ya Fulham kolende ba kirembe yamono bari bonsi vaine kya koba egati posega bonsi vaine kya agotokonya kwenekia ekionga chinsa ibura senchira yobo ikerano ekaro kyagetembe nabwo chinga kechiga chekionga chinsa inye tote bambia mona bona to kugandria obotuko obuya nabwo gotnyako batokomera na sembe litukoria anki bali bato bwateria sensemo yemitando ana mono kurwa sensemeria ya Nairobi Bebitania BBT oberega kubwateria sana himiroberio yagetembe iga igoro tikantoma makwani abene ochia sari na mwensi mwanchumuri gatomera na sembe nyasaye ka wanchanchen Clinton Ondigi Wilson Makori kurwa semo yomono manyerio no director ne Havila Kariri kura se studio ya kabira na kema unechi bichango cha rasenchi rengia tore wotkovia Getembe Television ekionga kiamamogusi Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ibintu bigutumika